murakoze tubirijeho mwese mwiriwe dushima Imana yatuzukije amahoro twebwe twese abangana gutya tukaba tugihumeka umwuka w'abazima Imana ishimwe dushimiye ko tubaye ku munsi mukuru wa papa muratwihanganira nari mvuze ngo dushimiye ko tubaye ku munsi mukuru wa papa Imana ishimwe kuvuga papa biragoye mu mwanya mutoya ntabwo navuze gusa papa navuze inshuti yanje magara uwo nabwiraga buri kimwe natakiraga nabaga ntameze neza nkamubwira ati nsengera akabikora niyo tutabaga turi kumwe ikindi kandi ndashimira Imana ko papa apfuye twarabonanye yaraje hano nubwo yajeje ku bitaro ariko ndashima Imana ko twabonanye kuko twari tumaze iminsi tutari kumwe ariko aravuga ati nubwo nje ku bitaro ariko ngomba no kubona n'abana turashima Imana ko Imana yaduhuje icyo gihe gitoya twabanye hano tukishimana nawe Imana ishimwe kuvuga Imana ishimwe muri uyu mwanya biza bigora ariko nituvuga ngo Imana ishimwe mutwikirize kuko turakomeye amarira atiyabura kubera ari umubyeyi wacu ariko kubera Imana twamenye kandi twizeye turakomeye ndibuka hari ku munsi wo kuwa gatatu mu kwa gatanu sinibuka itariki nari ndi mu Rwanda ejo bundi nje ahantu gusenga mu cyumba ngezeyo dusenga Imana irambwira ati nako n'umuntu yavugiyemo iramubwira ati dusengere umubyeyi wawe yari uwo munsi ndasenga ngira ngo Imana anyumvishe ibi bimaze kuba kubera nje nari nzi ko nasenze kandi Imana anyumvishe abantu barariraga mu rugo nije wabahozaga mu ijoro ryo kuwa gatandatu umushenge yarariraga nkamubwira ati komera muze yarahari kuko nzi ko Imana ntabwo yaduhemukira kandi icyo Imana yavuze izagisohoza turashima ko Imana yahisemo ko biba gutya muri iki gihe muri uyu mwaka Imana ishimwe turavuga papa mu ncamake nubwo ibyiza by'umuntu utabivuga mu munsi umwe cyangwa mu masaha ngo birangire ariko turamuvuga mu ncamake tuvuga twavutse turi abana benshi ariko tukiri abana batatu uko dukurikirana turi bakuru tukiri bato cyane umuzeyi yadutoje gusenga mu rugo turi abana batoya twakoraga amafunguro y'umunsi wo kuwa kane mu ijoro kubera twaba turi abana batoya
muzehe akavuga ati dusenge niyagera saa sita z'ijoro mwebwe mujye kuko muri abana ntabwo mwokwihanganira inzara ngo buke. Tugasenga twageza saa sita papa akavuga ati nimujye abana baje. Nubwo dusenga Imana twinigira Imana ariko n'umubiri urakenewe. Twakuze muri ubwo buryo bw'amasengesho. Muzehe yarasengaga kuva mu gitondo na nimugoroba, tatora abo basengana, agasengana n'abakuru, agasengana n'abatoya, kugeza aho twakuze muzehe dusanga azatanga inka y'umukutano wo mu kwa munani. Turakura kugeza twe tuvuye mu gihugu turamusiga ariko aranabikomeza. Muzehe yakundaga igihugu akavuga ati bana banje niyo muzagenda nzasigara mu gihugu. Ni nako byagenze, yarasigaye. Navuga ko ari abantu bose baje nubwo atari bose, ariko yarasigaye aguma mu gihugu, ni naco apfiriyemo. Turamushimiye kuba yaratubyaye, turi umuryango munini mugari, akatuzana ku isi tukamenya Imana bimuciyemo. Turamushimiye cyane. Nubwo atari hano uno munsi, twizeye ko ari kutwumva. Kuko yadutoje Imana kandi akadutoza gusenga. Ndabizi ntabwo azigera yicuza nubwo atari hano. Tuzamubera aho atari, tuzamubera abana beza kuko yadutoje, kuko twari duhoze. Ikindi kandi turashimira abantu bose baje kudufata mu mugongo kuva bakicumva bino biba. Abo tuzi, abo tutazi, abari baziranye na papa, abakoranye nawe, abasenganye nawe iminsi yabaye hano, abasenganye nawe muri Kongo, abasenganye nawe mu Rwanda, abatwandikiye message twarazibonye zinshi, mwarakoze pe. Nubwo tutaramara kuzisubiza ariko turabizeza ko tuzabasubiza. Twabonye ihumure ryanyu, mwarakoze cyane. Turashimira umuryango w'Abahiga ku isi yose, turabashimiye. Muri intwari mukaba n'intwarikazi. Mwarakoze kuza kubana natwe mu bihe bitari bitworoheye. Mwarakoze cyane, Imana ibamugisha. Turashimira Abahiga mu nzu ya Muhinyuza, mwagize neza pe. Abahiga bose babana muri Nairobi, mwatubereye ababyeyi, abandi batubera bakuru bacu, abandi batubera abana. Turabashimiye, turabashimiye pe, bivuye ku ndiba y'umutima. Turabashimiye. Turashimira abanyamurenge bose baba muri ino Kenya, abo tuzi n'abo tutazi, baje kudufata mu mugongo. Abo muzehe yarashamikiyeho bose turabashimiye. Dushimiye ko bamuyomba, turabashimiye cyane. Murabona uko dukuze ariko bazadufata nk'abana. Turabashimiye, Imana ibamugisha. Dushimiye kaka ubyara mama uba hano, afite intege nkeya kubera umubiri, ariko akicumva bino yaje kudukomeza. Turamushimiye. Tushimiye ba nyirarume wa muzehe aho baherereye bose, abo tuzi n'abo tutazi, abatwandikiye bakatwandikira bwa mbere. Turabashima, Imana ibamugisha.
dushimiye Pamukua uwo muzehe yarakurikira. Ibi byabaye ari ino ariko abona atari ngombwa gukomeza kwicara iyo yarari. Aza kutwihanganisha, turamushimiye. Yakoze urugendo rurerure ruruhije rurimwe n'umubabaro bwo kubura umuvandimwe akabura n'inshuti ye magara. Turamushimiye kuba yaraje akaza kudufata mu mugongo. Dushimiye Uncle Rugamba nawe waje kudufata mu mugongo. Ndabizi ni umuvandimwe wiwe ariko yabonye bino baravuga ati sinareka abana taje kubareba. Turamushimiye cyane, Imana umumugisha. Turashimira Uncle Sebineza avuye mu Bugande, Imana igumugisha. Ndabuzi wabuze inshuti, wabuze umuvandimwe, ariko nawe turakwihanganisha kandi turagushimiye kuba yaratoye urugendo ukaza hano kandi we wari uri mu Rwanda. Turagushimiye. Turashimira mukuru wacu atambuke hano imbere mushimire. Ndashimira mukuru wanjye, ntabwo tuvukana bundi mwe ariko ni mukuru wanjye, niwe nakuze nsanga mu rugo babana na papa na mama. Araturera kugeza ku mwana wa 5 abona gushaka. Ndagushimiye ko wigomwe byinshi ugasiga abana, ukabona uko bitoshoboka ko dukora ikiri udahari ukaza. Ndagushimiye cyane, warakoze. Ndabizi nawe wabuze inshuti, wabuze umubyeyi papa, ariko ukomere wihangane kuko natwe twakomeye. Ndashimira Pamudogo tubana no kwa musore, ubusanzwe ari umubyeyi wacu, niyo twari tubana hano, niyo watumenyeraga buri kimwe ku mubyeyi nyine turi kumwe hano. Ndamushimiye, yaratureze aradukuza kuva tugeze muri kino gihugu tukaba tugeze aha tugeze. Aho muzehe yagarukiye turi muri Kongo niwe wahakomeje, araturera hano muri Kenya. Turamushimiye. Ngaruka kuri Pamukua, turamushimiye kuri buri kimwe yakoze kuri twebwe. Yakoze byinshi gukorera abana biwe kuko turi abana be, aho papa atabaye yarahabaye. Ndamushimiye cyane. Turashimira Uncle Byiringiro, nawe yakoze byinshi kandi babikoze papa agihari. Ntabwo binubaga, papa abahamagaye wenda yabuze kino cyangwa se umuvandimwe yabuze iki cyangwa se umuntu ashaka gufasha yabuze iki. Turabashimiye bose. Ikindi nshimiye abantu bose basenganye na muzehe hano muri Kenya. Muzehe aza hano muri Kenya yasanze nk'ikiga, bukeye ntangira akazi, ariko umunsi naruhuka wa ofu, muzehe akambyutsa mu gitondo saa 12. Tubyuka tuje gusenga, amubwira ati papa, indi minsi nza mbyuka mu gitondo kare nkaja mu kazi.
pasi bareze nkaryama kazuka nka 2:00 tukagenda akambwira ati mwana wanjye gusenga ni kare ngwino tuje gusenguragara kuryama. Papa niwe muntu twajanaga ku musozi kandi murabona uko ndi umwana mutoya ariko twashika papa tugasengana tukamara nk'isaha zibiri akambwira ati taha wowe ndasigara ubwo nakuzukishije kare kandi ari umunsi wawe kuruhuka taha uje kuryama ndasigara agasigara muzehe niwe wavaga mu rugo akakubwira ati hari aho ngeze yagera iyo yagera yabona ko atagaruka akakubwira ati mwana wanjye nafatiriwe nabonye atari ngombwa kugaruka mu rugo kandi turi gusenga akaradiyo yagiye akaje gusenga akadusengera umuryango akadusengera nubwo bwaba ari mu rugo yagazaga papa niwe wari urwaye ariko yagazaga 9:00 yicaye ari maso ari gusenga. Turashima Imana ko imuhamagaye muri ubu buryo kubera ko yaragwaye cyane arabagwa ariko Imana tiyabona uko wenda agomba gupfira ku iseta akabona uko ari ngombwa ko apfira mu gihugu kandi atagwaye ari muzima yarakize. Turashimiye kuko ariyo mugenga w'ibihe niyizi imenya ibyo gukora. Nubwo turi kurira gutya murabizi umuntu utaguye areka kurira umubyeyi we cyangwa umuvandimwe we ariko dufite ibyiringiro ko papa yagiye mu ijuru bitewe n'imirimo yakoze. Yatangiye gukora imirimo kera tutaranavuka naho twavukiye akomeza kuyikora turamushimiye. Papa tumwifurije iruhuko ridashira. Sawa arakoze Kamariza. Reka twakire umuvandimwe Bizimana kandi turasaba abantu basigaye bagerageze gukoresha umwanya utari munini kubera impamvu z'igihe. Mwiriwe banyita Bizimana. Uyu ni umuvandimwe wanje twakurikiranaga. Narabivuze ubushize mu Rwanda namenye ubwenge nsanga turabana nsanga turakundana turakurana imirimo yose twarayikoranaga twarahoranaga ahantu hose. Ndagerageza kuvuga utuntu dukeya ntavuze ubushize. Umugabo w'abatwari witwa Munyarukundo ngira ngo afite mukuru wiwe hano witwa Gahota Prote yari yaramwisizina ngo nishakoshi ngo ni Sakame donc nje nawe ntitwasiganaga akamwita Sakame yanje donc mu buryo nta hantu wombonye ngo batahari. Kandi bigoye ku bantu bakurikirana kuko bazabagirana amakimbirane ariko we yarinje nkaba we niko nzamzumva nuko nyine tutabashije gushorana ngo tujana ariko ni nkuko byari bimeze. Mu 2019 yaragwaye ibindi ndabisimbuka byinshi narabivuze. Arangije kugwara ndamubwira ngo nashaka inzira ze kwivuza kuko yaravugaga ngo yagwaye nkumva nanje nagwaye nka kwa kundi ko abantu bamahasha
noneho nkamubwira ati sasa kugira ngo mpeshe amahoro nanje ngwino uze ku bitaro. Araza ku bitaro ngo agere i Burundi. Desire ari he? Desire Desire yari i Burundi. Ujya wundi ujya amazina yawe. Desire yari i Burundi mu nkambi, n'ubu umugore wiwe niyaba nguyu. Uyu nawe yakuriye mu wiwe, arangije umugore wiwe atabana aja kumugwaza mu bitari Bujumbura. Aramugwaza akambwira ati sasa hari umukazana wanje niwe ungwajije kandi angwajije neza pe. Noneho kamanza ngushimira Imana guhumugisha kandi udushimirire n'uwo mukazana wacu. Noneho buca bamubaga kubera kuko kubagwa abantu bose barabitinya kandi yari afite indwara itoroshe. Ansigira audio nza ntekereza sinayisevinze kubera agahinda yanteye, ariko none yari nk'iminota 10 n'imisago. Avuga ibintu byose anshimira ngo arangiza nyiregaho ngo arangiza aransezera. Noneho ndabona ntese bino bintu byose uvuze uganasezera kutavuze ahantu ugiye gusiga abana. Arambwira ngo aho abana bari n'ubundi niho bazoguma. Muri kubyumva. Hanyuma ndambwira nti warwaye ga noneho waremze, tugishoboye kubahingira, tugishoboye kubakorera, none ga ngwino uze mu nkambi kumwe n'abandi cyangwa ahandi hantu uhisemo tuzagutunga. Ntiyabyemera kugeza igihe twafashe umwanzuro wo kumukuraho abana, turabazana. Turangije kubazana tugira ngo none ntazicara abana bose bari ino abakuru, ariko nanone arakomeza yibera mu gihugu kugeza uno munsi. Turashimira umuntu w'umugabo nkuriya ufite ibintu bimuranga biteye ubwoba kandi bikomeye. Yagazagira umunsi yanezerewe akaja ku rubuga akaturirimbira akatwandikira ibipande, hakaba n'umunsi atubwira ngo iki ni gihe cyo gusenga twese umuryango wa mzee, tugakora amafungo, akadukoresha amafungo tugasenga, cyangwa kamusore bakadukoresha amafungo tugasenga, kandi sibo bakuru kandi suko natwe tutazi Imana, ariko nyine haba umutwaro w'umuntu. Yari umuntu udusengera twese uko tungana, akatuvuga mu mazina twese uko tungana. Ubushize twamaranye icumweru ku Gisenyi tubana mu cumba nawe, nicura ngasanga karavuga kuri za ruga, nicura ngasanga karavuga kuri za ruga, tugasenga tukaja kuryama, tugasubira tugasenga tubyutse, ariko ya masaha yandi naza nicura nkumva umuntu ari muri kandi acecetse. Ndamushimira kuko yabonye Imana ayerekana abandi bantu. Reka nshimira abantu nicare. Turashimira umuryango wacu uhereye kuri papa. Nza ntekereza kuko ibintu byinshi abantu bagenda bakora ari papa na mama twagiye tubikuraho. Papa ari mu bagabo bakeya, umunsi umwe abagabo babiri, umugabo w'abanyabyinshi n'undi ntibuka izina rye cyangwa umurara we, bahuriye mwacu baje gusaba inka. Ngo barangize umwe aravuga, arangije kuvuga undi yamavuga ngo cyari kinzanye umugenzi wanje yakivuze, none gasinkivuze ubwo nzagaruka ikindi gihe. Marangize baje kubereka aho bajyama, ngo buce mu gitondo arambyutsa arambwira ngo tugende mu biraro, ngo nshorere bano bagabo nimara umwe muhegwanaka undi muhegwanaka. Muri make gwizigura naho bikura. Turashimira ababyeyi bacu babaye abamarayika bo mu isi. Turabashimira badutoje umuco mwiza. Nabibwiye pastor ninjoro ndamubwira ngo ababyeyi bacu bose mwatureze neza, turabashimiye. Tugira ubwoba bwo kubirata ahantu hose, ahariho hose tugeze. Imana ibaho umugisha, ubashimire nabo tutazobona. Ndashimira abantu bari muri Kenya babanye n'abana, ndashimira abavandimwe bacu, ndashimira bene mama wacu, ari abakobwa ari abahungu batabaye, bamwe bavuye kure abandi batuye hano muri Kenya. Ndashimira ko bamuyomba abasita bose,
mwarakoze cyane babyara bacu. Ndashimira abo tuvukana kwa Buhiga bose uko bangana ukamanuka ukagera hasi. Imana ibaha umugisha, sinabona amashimwe no bashimira. Ndashimira ba Mushenge, mwacu twavutse turi abahungu 7 bakurikirana nta mukobwa. Noneho bamushenga bari bo babashiki banje kandi ni nabo batureze. Ndabashimira cyane. Nza numva ko nkunda abashiki banje ariko nabo mbakunda. Ndabashimira cyane, ndabizi babuze umwana wabo bareze bahetse. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abantu bari muri Amerika mu ma state menshi, inshuti zanje. Ndashimira abo duturanye babaye mu rugo iwanje naje. Ibi byabaye maze iminsi 3 nageze mu Rwanda, ariko baba mu rugo kugeza n'uyu munsi. Ndabashimira mu by'ukuri, baduhaye amafaranga, baduhaye umwanya wabo, baradusengeye. Aho muri mwese ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Nanone sinokwibagirwa gushimira Kamusore wabaye umubyeyi w'abana aho twese tutari, akomeza kubana nabo. Ni yabasize tuba tuzi ngo abasize mu maboko meza, hamwe na madamu wiwe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira mushiki wacu Koga, no mu best friend wanje, no mushuti wanje wa undi magara, kandi mukundira indangagaciro zinshi cyane agira. Imana imuha umugisha. Ndasoreza ku itorero rya Zion, umushumba nawe n'inshuti yanje. Niwe mutekereza ko ari we muntu nabwiye wa mbere hano muri Kenya ko Gwizigura yapfuye. Mfite barumuna banje n'abashiki banje. Ni umuntu dusangira buri kantu kose, tuvugana amasaha karibu yose. Nzi byinshi kuri wazi byinshi kuri nje, atari uko tuvukana gusa ariko ari uko turi n'inshuti zikomeye. Imana ibaha umugisha. Mu by'ukuri mwatweretse urukundo. Imana ibagasanire. Sorry twatinze ariko mwihangane, murakoze cyane. Hariho shangazi wateguwe nawe urivuze kuvuga natambuke. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha, murakoze. Sawa, reka dusoreze kuri Kamusore. Murakoze cyane. Magambo yose bayavuze, reka nshimira abantu tutaza kubatindira wenda, ariko umuvandimwe mukuri guhari no muvugaho ibintu byinshi bikomeye, ariko ndashima Imana kuko yaguye mu gihugu ariko byari byifuzo bye. Kandi mbabwiza ukuri, turahumuritse, turakomeye, dufite ibyiringiro, turashima Imana. Babimbwiye ndi mu giterane ndimo mbwiriza Rongai, ngiye kuza ndi mu modoka, numva ngize nk'agahinda, ngiye kurira, numva umutima umbwira ati ese Gwizigura kubonye umeze gutyo ko yokugaya. Babwiza ukuri kose, nahise nkomera ndakira, mba muzima, kuko twatuye ruguru cyane. Iyo abakecuru n'abandi bajaga mu murima, hari ukuntu yakandaga ku kigori ngo yumve ko ceze. Umutima urambwira ngo abantu benshi turacari imibeya. Niko umutima wambwiye, titurera Gwizigura niwe yasanze ko ameze neza iramutwara. Rero dushima Imana. Amen. Ndashimira abantu, ariko abantu ni beza. Abantu ni beza pe. Nibwo butunzi bukomeye. Mwarakoze kutuba hafi. Bimaze kuba abantu baraje baraduhumuriza. Ni ukuri turabashimiye cyane. Ndashimira itorero ryacu rya Zion. Imana ibahe umugisha, mushumba, staff yose mukorana n'abakristo. Mwatweretse urukundo. Imana ibagirire neza. Amen. Mwikirize ni ukuri. Mwikirize gose. Ndashimira
ndetse n'itorero twakoreyemo umunsi wa mbere rya Manaim. Imana ibaduhera umugisha kuba baraduhaye ikibanza. Ndashimira umuryango wa Buhiga Kasarani Kenya, ndetse n'umuryango wa Sogokuru Kirayi, ndetse n'umuryango wa bugufi wa papa. Imana ibagirire neza. Ndabashimira bakuru bacu, n'abantu b'abagabo beza cyane. Imana ibagirire neza. Sinzi ko sijue kama kuna jirani wangu umekuja, kama shosho wako hapa ama msichana wake ama majirani, mnawezi kuja. Majirani mkuje, kujeni. Fred, kama mko hapa mnawezi kuja, niseme neno moja mkiwa hapa. Reka wenda mbarenge. Ndashimira umubyeyi uducumbikiye, niwe nyirinzu, umubyeyi mwiza cyane, tubanye neza. Ndamushimira, Imana imuhe umugisha. Ndashimira undi muturanyi Baba Elvin n'abavandimwe be. Mukuri guhara ukuntu tubanye, uzubwiraho none ni bene Gipara, kandi uko mbabwiye ukuri kose. Nibo Banyakenya bakingura inzu ukinjira mu cumba, buri kimwe cyose. Niyo ngiye nzamuhamagara nkamwicaza mu rugo, nkamubwira ati ngusigiye urugo. Abana bazakora ikosa akabahana, akambwira amakuru y'urugo. Ni umugabo tubanye nk'umuvandimwe twonse ibereremo. Ndamushimiye cyane, Imana imuhe umugisha. Ndashimira abantu bakoze mu gikoni, sinabona uko nabivuga. Abavandimwe baramu bacu, ba Mamdogo, ba Shangazi, abakazana bacu maze gukura, mfite abakazana. Mwarakoze. Muramu wacu mukuru Nyamahigwe, ndagushimiye. Uri intwarikazi. Kuva umunsi batubwira ku cyumweru yaje mu rugo kugeza uyu munsi itarasohoka. Ndagushimira mama, Imana iguhe umugisha. Ndashimira Nyantonesha, muramu wacu dukunda cyane, ukunda umuryango. Imana ikuduhera umugisha. Famiye Ruboneka, ndabashimira. Famiye Nguwe neza, Imana ibahe umugisha. Ango Ndengera, sinzi ko ari hano, ndamushimira cyane. Nari mureze mu bana nari mfite, ejo bundi turamushingira, ni anko, ariko ni umuntu w'umugabo kabisa, umugabo. Ndagushimira anko, Imana iguhe umugisha cyane. Ndashimira umuryango wa Revera Eric, Imana ibaduhera umugisha. Mushumba, kuva ibi byaba ntarava mu rugo turabana, akadusengera n'umudamu. Imana ibahe umugisha. Ndashimira umuryango w'Abayombe, niho mbarizwamo, n'abavugabutumwa. Imana ibaduhera umugisha. Abavandimwe, mwarakoze, ni ukuri, mwarabonetse mu rugo muri benshi. Imana ibahe umugisha. Ndashimira abanyamuhana wa Kasarani Chairman, nimba muri hano, niba batugezeho ba mbere. Imana ibaduhera umugisha, mwarakoze cyane. Ndimo nsoza. Ndashimira umuryango wa papa, kuko nabivuze, bakuru bacu ndetse n'ababyeyi. Twavutse mu rugo turi abana 10, babiri bamaze kugenda, dusigaye turi 8. Mbabwiza ukuri, uyu muvandimwe wagiye, hari ukuntu abantu bavukana ariko mukagira ubushuti burenze. Iwe yari inshuti ya buri muntu wese mu rugo, kandi akangana n'umuntu wese. Ubu aheruka hano twaraganiriye, kuko yajaga gusenga, bamubwira ikintu Imana yavuze, akaza kumbaza ati usengere kino kintu wumva uko Imana ikubwira. Cyangwa se akaza kumbaza Imana kiravuga gute ku bijanye n'ibya ruguru umuryango.
mbere yo kuvuga ikintu ku rubuga akanandikira mu gikari, ufite umwanya tuzosengesha umuryango, ubwo nibwo bwari ubuzima bwe. Ariko turimo tuganira naramaje tesi inka zashize umaze kugaba inka zingahe, arambwira ngo izo yibuka ni 71. Ndatangara, mubaza abana yishuriye amashuri, arambwira ni benshi tuyobamenya, abo yareze mu rugo iho no bamenya. Ariko ndamushimira cyane, adusigiye abana, ni ukuri ntabwo badufite, abana bari abacu kuko naramwinginze reka kugenda, uriya muryango wenda tuzobona ukuza. Arambwira ngo iwiwe ni ruguru, ngo hano ni iwanje, ngo kandi abana bose mfite n'abanje. Rero ndabizi kuko aho ajyamye araruhutse, ariko nitwe dusigaye mu rugendo. Nagira ngo nshishikarize abantu bose babwire ati mukomere. Ni ukuri buri muntu wese yitekerezeho arebe nimba ahagaze neza. Hanyuma abantu mwatwandikiye twabonye uburyo bwo kubasubiza mwese, kuko ngira abantu benshi message ibihumbi birenga 3 tiwozisubiza ngo bikunde, ariko narabibonye ko munkunda. Abantu baduhaye amafaranga, abantu batugereye mu rugo, abantu batuganirije, abantu baduhamagaye, mwumve ko tubihaye agaciro. Imana ibaduhera umugisha. Ndimo nsoza, narimvuze ko nshimiye umuryango wa papa, abavandimwe baramu bacu bari hanze, Imana ibaduhera umugisha, baradukunda, bari mu Rwanda, ndetse n'umuvandimwe uri muri Kongo, nyina w'aba bana, inshuti yacu cyane. Ndashimira umuryango kwa Bamuyomba, mwarakoze, Imana ibaduhera umugisha. Ndashimira kwa ba data bukwe, ababyeyi ba mukuru wacu, abasama, mwihangana. Ndabizi ko mubuze umuntu ukomeye, ariko mukomere, turacariho, tuzabana neza, kandi ni ukuri mwihangane cyane, tunabashimira. Abantu mwese mwaje kudufata mu mugongo, ndabashimiye. Imana ibaduhera umugisha, badukurikiranye. Nanone ndashimira Petit Frere Nkuruziza. Amategeko nyine ni amategeko, ariko yari yohereje umuvandimwe we ngo aze mu kiriyo, ariko ndamushimira cyane. Nanone kuko umuvandimwe yavuze hari umukobwa we, nimba mugize umutima mwiza nk'abakristo, umwana wavuye na Kivale aje mu kiriyo, nko kwihangana agakoresha umunota umwe cyangwa 2, basi akazosubira yamerewe neza, kuko ni benshi yareze bari hano botambuka, akavugamo umuntu umwe. Mwaba mudufashije rwose, murakoze. Okay, sinzi ubusabe nimba abantu babwemeye, ubundi gahunda uko iteganijwe murabwemeye? Sawa, natambuke nawe akoresha umwanya muto ushoboka. Bwana sifiwe. Shima Imana kuba tugeze sawa. Abana barumvise batambuke hano. Shima Imana kuba yaramboneye umwanya mwiza wo kuba ku munsi mukuru umuvandimwe wanje, kandi ari n'umubyeyi wanje. Imana ishimwe. Imana yarandongoye aho naciye, hari benshi bahaguye, ariko nje Imana iramfasha ndahuruka amahoro. Imana ishimwe. Ubundi nshima Imana kuba mbaye ku munsi we wa nyuma. Uyu tuvukana 3, ariko hakane niho nza mbona hakomeye cyane. Umuryango w'Abahiga ni mubyara wanje, kandi akaba muramu wanje, amubasita akaba umuhungu wanje. Ahanini nari mvuze hakane, yari umubyeyi wanje, yarandeze imyaka myinshi cyane. Ni ukuvuga ngo nageze mu wiwe afite abana 3. Murumva we yarasize navuyemwo afite abana 7. Ndabarera tubana neza cyane, nabaye nk'umwana wiwe w'imfura. Yadutojeje gusenga kuko uwa mbere yabivuze, ubuzima bwiwe bwose n'ubwenge bwiwe bwose yari yarabishoye mu bumana. Amen. Ubundi kandi
yari umuntu mwiza sinubisubiramo cyane kuko babivuze. Ni ukuvuga ngo iyo myaka yose yageza nishurira buri kimwe cyose yageza agikora. Niwe muntu wangejeje mu mujyi wa mbere. Umwaka wa 6 yarambwiye ngo manuka uje Bujumbura, ariho uja kuwigira. Urumva yari umuntu mwiza cyane. Ubundi ndashima Imana kuko nasanze abana bakomeye. Narashitse nanirwa kwihangana, abana barankomeza. Ndishima cyane mbona abana bahaye batera intambwe mu kirenge cyasi. Amen. Ubwo mubona abana bameze gutya bakomeye, ni ukuri baratojejwe, bari bafite umubyeyi mwiza cyane. Amen. Ubundi kandi ni ukuri yarakunda gusenga, ni ukuvuga ngo abasenga Imana bose b'umuco hagati, abambaji bose bari bakibamo ni mu wiwe bari baba, kandi nabo bakamukunda cyane. Hakaburiya buri umwanya yaragira akazi yageza akora, akanyandikira urwandiko akambwira ngo wewe ugende ujane runo rwandiko urunshirire mu mbaji uyu. Karujana mu mbaji, yamara kusoma tukazana nawe, kubera ko nabo bari inshuti birenze. Ndangiza ndabona amasaha y'ahangaha ateye ubwoba, ibintu byose titwoba tukibivuze, ngo ndabona abantu bajagaraye cyane. Ndangiza ndashimira umuvandimwe wanje Nkuruziza, twarabanye dupanze mu bwo turi babiri. N'ubundi niwe wampaye ibyangombwa binzana aha ku munsi wa nyuma. Umuvyeyi wacu ndamushimira, Imana imuhumugisha. Sinari kuva mu Bugande n'amaguru ngo mpuruka, ariko ndamushimira umuvandimwe wanje wagize neza, ahari Imana imuhumugisha. Ubundi ndashimira Imana ko abana bakomeye kandi bameze neza. Tumwifurije umuzuko wabera. Sawa, murakoze. Hari abantu benshi barimo bambwira ngo bashaka kuvuga ariko ntibiri bukunde. Reka duhamagare basebukwe. Mu gihe barimo baza, hari umuntu ka musore yabagiwe gushimira, n'abatambutse iryo shimwe, hanyuma basebukwe bagwizigura bakomeze batambuke. Murambabarira, muturanyi wanje Kagabo sinzi nimba ari hano, ako nizere ko hari n'umudamu we ndabashimira. Imana ibaduhera umugisha, byanciyeho kandi nari nabyanditse. Muhabwe umugisha n'Imana kuri buri kimwe mwakoze ku bwacu. Imana ibaduhera umugisha. Ubwo basebukwe bari buze kuduha umuntu umwe kugira ngo tuze gukomeza n'izindi gahunda. Murakoze. Reka abagunga mwese muze guhaguruka n'abishwa